Yebo, umthwakazo omuhle okhulumayo nguMike Hove. Umsakazo wasestudio 7 yimi olethulela uhlelo D-Connection, uhlelo lethu labatsha esilethulela enkundleni e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele maviki wonke ngoLwesibili. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugciba ngo-9 p.m. Zilukandaba ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo namhla ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya inhlelo zikahulumende zokuthuthukisa umnotho kusetshenziswa imitshina yangalezi insuku. Mthakazo omuhle, ngifisa ukuzwa kini ukuthi libona ngani lezi nhlelo zilakho ukuguqula isimo somnotho elizweni na? Abafisa ungena kuhlelo lilakho ukusithumezela umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma enkundleni e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Bhalani inombolo zecingo abafisa ungena kuhlelo. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo D-Connection ngo-8 ntambama. Bye-bye.